Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko yizeye ko mu minsi iri imbere ingabo z'igihugu kizongera kwigarura ibice byose biri mu maboko y'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa harimo Goma na Bukavu. Yabivugiye hose muri Leta Zunze Amerika nyuma y'umukino w'igikombe cy'isi. Ikipe ya Kongo yari imaze kunganyamo na Portugal igitego 1-1. Mu ijambo yije ku banyekongo bo muri Amerika ishize yavuze ko ingabo za Kongo zikomeje gutsinda ku rugamba kandi ko ziri kugenda zifata intera kubo yise abanzi b'igihugu. Ati tugomba gushyigikira abakobwa n'abahungu ba Kongo bari kurwanira igihugu aho bari hose. Uyu munsi ingabo zacu nizikorwaho ku rugamba ziri kugenda zikandagira abanzi bacu, tuzisubiza Goma na Bukavu vuba. Ni ikibazo gusa kigiye kubera ko turi kujya mbere ku rugamba neza. Yakomeje avuga ati mfite ukwizera ko mu minsi iri imbere ibice byose biri mu maboko y'inyeshyamba bizaba byabohowe. Bavandimwe bacu bishimiye uyu munsi Goma ni Beni, tuzongera guhura twese twubaka iki gihugu. Abanzi bacu baraduteye ariko ubu twamaze gukanguka. Uyu mugabo niho guhamagarira abanyekongo kunga ubumwe, abureba bashobora gukoresha amacakubiri ashingiye ku moko cyangwa se ku nyungu za politiki mu guhungabanya igihugu. Ati abanyekongo bagenzi banjye ni mwungu ubumwe, ntimwemere ko hagira ubabeshya ngo batandukanye binyuze mu ivanguramoko cyangwa mu nyungu z'abagambanyi. Mu ijambo ry'Ikidi yanagarutse ku mateka ya politiki ya Kongo, yibutse iyicwa rya Perezida Laurent Désiré Kabila, anashinja abo yise abanyamahanga kwivanga mu bibazo bya Kongo. Yavuze ko nyuma y'urupfu rwa Laurent Désiré Kabila abantu bashatse guteka Kongo bashyira ku butegetsi uwo yise imbwa, ashimangira ko igihugu kigomba gukomeza kurinda ubusugire bwacyo. Mabwire ko n'umwe w'u Rwanda Geneve umuryango w'ubumbye Ambasaderi Eugene Bakuramutse yamaganye ibyo yavuze ko ari ibirego bidashingiye ku kuri byatanzwe n'umwe z'u Burundi na Kongo Kinshasa. Muri aya 32 y'akanama k'umuryango w'ubumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu ijambo yavuze ko reje uburenganzira bwo gusubiza. Ambasaderi Bakuramutse yavuze ko ibyo bihugu byahisemo gushinja u Rwanda ibintu bitajyanye n'ibyari byavuzwe na Komiseri Mukuru wa ONU ushinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cye ku bibazo by'umutekano bikomeje kuranga uburasirazuba bwa Kongo, ati u Rwanda rwamaganye uburyo ibyo biganiro bihindurwa urubuga rwo gushinjanya. Icya mbere ni ngombwa kwibutsa ko Burundi bufite ingabo zirenga 10,000 zikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Bakuramutse yavuze ko izo ngabo zikorana n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, umutwe wa FDLR wazendura n'abacancuro b'abanyamahanga Kinshasa yifashije mu rugamba. Ashimangira ko raporo zitandukanye zagaragaje amakosa akomeye zirimo gukorera abasivile. Ati raporo zo mu bice by'imirwano zagaragaje ihohoterwa rikomeye ryakozwe n'ingabo z'u Burundi ku baturage, ririmo gufata ku ngufu, gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ibindi bikorwa bikomeye bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ambasaderi Bakuramutse yanongeye kugaragaza impungenge u Rwanda rumaze igihe ruvuga ku mutekano warwo, by'umwihariko ku kibazo cy'umutwe wa FDLR. Yavuze ko n'ubwo akanama k'ONU gashinzwe umutekano kasabye inshuro nyinshi ko uwo mutwe usenywa, ndetse hakaba hari n'ibyemerejwe mu masezerano ya Washington, FDLR gikomeje guhabwa intwaro, gukora no kwinjizwa mu bikorwa by'ingabo za leta ya Kongo. Yongeyeho ko raporo zitandukanye zigaragaza kandi ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na Codeco. Bakuramutse yashimangiye ko Kongo idashobora kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Ati Kongo ntishobora kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje guha intwaro, guhuza no gukoresha imitwe yitwaje intwaro ikomeza guteza umutekano muke no kongera imibabaro y'abasivile. Uyu mudiplomate yagaragaje ko icy'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari ari ugushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro amaze gusinywa, aho kwishingikiriza ku gisubizo cya gisirikare cyangwa se ku birego bidafite ibimenyetso bifatika. Mu gihe imirwano ikomeje gufatira intera mu misozi miremire ya Minembwe, aho abarwanyi batwirwana bafatanije na FC23 barwanira n'ihuriro rigizwe n'ingabo za leta ya Kongo, ingabo z'u Burundi, FDLR n'imitwe ya Wazalendo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko urugamba rukomeje kuba ishiraniro ku mpande zombi. Ni imirwano iri kuba mu gihe ingabo za leta zikomeje gukoresha imbaraga zidasanzwe zirimo indege z'intambara za Sukhoi 25, drone z'intambara n'ingabo kabuhariwe zoherejwe ku rugamba. Amakuru ava mu Minembwe agaragaza ko ingabo za leta ya Kongo ryatangije ibitero ku 30 y'ingenzi rigamije gusatira no kwinjira muri Minembwe Centre. Umurongo wa mbere uva mu Kiyenyi werekeza Gitavi, aha niho hari kubera imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi batwirwaneho. Agace ka Gitavi gafatwa nk'ingenzi cyane ko karimo umusozi wa Gitavi ufite abafite amahirwe menshi yamufasha kugenzura Minembwe. Nubwo rya FARDC na Wazalendo ryakomeje ngo bitero kuri uwo murongo, amakuru agaragaza ko twirwaneho gikomeje kuwugenzura. Ku murongo wa kabiri wa Bidego Karingi, ihuriro ry'ingabo za Kongo Kinshasa ryifashije imitwe y'ingabo kabuhariwe irimo Hibu ndetse na Seripa Noir. Iyi mitwe ifashwa na drone z'intambara. Kuri uyu murongo w'urugamba niho hagaragaye intambwe ntatewe n'ingabo za leta, kuko zashoboye kugera mu gace ka Ruri n'Amavi mbere yo gukomeza zerekeza Irundo. Irundo ifatwa nk'agace k'inyenzi kuko iri hafi ya Minembwe Centre ku ntera itarenze kilometero 10. Ku murongo wa gatatu wa Gakenke, ibikorwa bya gisirikare bivuga ko biyobowe cyane n'ingabo z'u Burundi zifatanije n'abarwanyi ba FDLR. Intego yabo ni ugusatira Minembwe banyuze ku musozi wa Sinayi ndetse no ku ruzi rwa Rwiko. Avuga ko hakigenzurwa twirwanaho na FC23. Minembwe ni imwe mu ngingo z'ingenzi z'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo. Kugenzura byatanga inyungu za gisirikare za politiki ku ruhande rwose rwabigeraho. Amakuru aturuka muri agace avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwihaye intego yo kuba bwishubije Minembwe mbere y'umunsi mukuru w'ubwigenge bwa Kongo uba ku itariki 30 Kamena, mu rwego rwo kwerekana intsinzi ifite ubusobanuro bwa politiki n'igisirikare ku barwanya ubutegetsi buriho. Ku rundi ruhande twirwanaho FC23 nabo bafata kurinda Minembwe nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubushobozi bwabo bwo guhangana n'ihuriro rinini ry'ingabo zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi. Mu gihe impande zombi zikomeje guhangana, abaturage nibo bakomeje kugirwaho n'ingaruka
ingaruka zikomeye. Hari amakuru y'amazu y'abaturage yatwitswe mu bice bya Gitavi, mu gihe ibikorwa byo kugeza ku baturage ibiribwa, imiti n'ubundi bufasha byakomeje guhagarara kubera umutekano muke. Umuryango Mahoro Peace Association uretse gutangaza ko hagati y'itariki 8 n'itariki 11 abantu 30 bakomerekeye mu mirwano ikomeje kubera muri kiriya gice, mu gihe itumanaho naryo rikomeje guhungabana. Nubwo rya Kinshasa rikomeje gukoresha ubushobozi burimo indege, drone n'ingabo zidasanzwe, amakuru ava ku rugamba agaragaza ko kugeza ubu ritari ryabasha kwinjira muri Minembwe Centre. Ku rundi ruhande nubwo twirwana Ventura bakomeje kwihagararaho ku mirongo myinshi y'urugamba, nabo bakomeje gura n'igitutu gikomeye gituruka ku bitero biri gukorwa icyarimwe ku mpande zitandukanye. Ibi bituma urugamba rwa Minembwe rukomeza gukomera kuko nta ruhande rurabasha kubona intsinzi isobanutse, ni mu gihe abaturage bakomeje kwibasirwa n'ingaruka z'imirwano ikaze. Hanyuma ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagiranye ibiganiro by'ibanga n'umutwe witwaje intwaro wa Convention pour la Révolution Populaire uyobowe na Thomas Rubanga ku buhuza bwa Uganda. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko inama ya mbere hagati ya Kinshasa na CRP yabereye i Kampala muri Mata y'umwaka. Kampala niho Rubanga atuye kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize nyuma yo kujya mu buhungiro. Ibyo biganiro byateguye ku busabe bwa Uganda mu rwego rwo gushaka uburyo bwo kugabanya umwuka mubi umaze igihe hagati ya Kinshasa n'umutwe ukorera mu ntara y'Ituri. Muri ibyo biganiro intumwa za CRP zashyikirije abahagarariye leta ya Kongo ibyifuzo bitandukanye birimo gusaba ko guverinoma y'igisirikare wa Ituri akurwa ku buyobozi. Intumwa za Kongo zagarukanye ibyifuzo iwabo ariko kugeza ubu nta mwanzuro cyangwa se igisubizo kigeze gitangwa ku mugaragaro. Hashize icyumweru kimwe ibyo biganiro bibaye, CRP yatangaje guhagarika imirwano ku ruhande rwayo. Icyakora amakuru avuga ko nyuma yo kubona ko nta ntambwe ifatika iri guterwa muri uwo murongo w'ibiganiro, uyu mutwe wongeye kwegera ubutegetsi bwa Uganda ubumenyesha ko ibiganiro byahagaze. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko Thomas Rubanga ubwandikiye ubutegetsi bwa Kongo abumenyesha ko yiteguye kurekura imfungwa z'intambara zifitwe n'umutwe we, ariko kugeza ubu nta gisubizo arabona. Nubwo ibiganiro byari byatangijwe hagamijwe gushaka inzira politike, umutekano ku rugamba ntiwigeze ugaruka neza. Mu mpera za Gicurasi no mu ntangiriro za Kamena umwaka habaye imirwano nibura inshuro ebyiri hagati y'abarwanyi ba CRP n'ingabo za leta ya Kongo. Thomas Rubanga yavuze ko nta gahunda afite yo gusenya umutwe wa CRP cyangwa se guhindura ishyaka rya politike. Yavuze ko abarwanyi bakiri maso kandi biteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose, nubwo muri iki gihe nta bitero bari kugaba. Yasobanuye ko imwe mu mpamvu zituma bagaragaza ubwitonzi ari icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara mu gace bakoreramo. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe guverineri w'intara Kigoma muri Tanzania Simon Nyakorosiro yatanze iminsi 7 ngo abaturage bava mu bihugu bituranye n'iki gihugu baba nta byangombwa bafite bibemerera ko bamaze gusubira iwabo uko asanga bashobora guhungabanya umutekano mu gihugu by'umwihariko mu ntara Kigoma. Abereye umutegetsi mukuru mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Siroza umuyobozi mukuru wa polisi ya Tanzania yategetse buri munyatanzania wese ucumbikiye cyangwa se ukoresha umunyamahanga waturutse mu bihugu bituranye ko agomba kuba yamushubije iwabo mu minsi 7. Yavuze ko uzarenga kuri aya mabwiriza yagizwe imbere y'ubutabera. Guverineri Sirati bene wacu baturuka mu bihugu bibanye ntavuze izina birukira mu gihugu cyacu ko dufite byinshi bakeneye, bakora mu mirima tukabahemba neza, bahabwa serivisi nziza, abo bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Yakomeje avuga ko ari n'abakora mu tubari no mu mahoteli kandi ko kazi n'abaturage ba Tanzania bagakeneye. Uyu nabaye mu diplomate yavuze ko abo baturage bava mu bihugu bituranye badashobora gukomeza kwidegembya mu gihugu nk'aho leta nta ihari. Nubwo guverineri Sira avuga gutyo, nta makuru yavuga ngo yerekana ko ari abaturage bo mu bihugu bituranye bahungabanyije umutekano wa Tanzania by'umwihariko mu ntara ya Kigoma. Ubusanzwe intara ya Kigoma mu nkambi z'impunzi ziturutse mu bihugu bituranye na Tanzania, hari n'abandi baturage bava mu byo bihugu bakajya mu ntara ya Kigoma mu rwego rwo gushakisha imibereho. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakozeje ba muri barandika. Banditswe umunyamategeko w'inararibonye akaba ari umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bwa Uganda Elias Lukwago ashinjwa icyaha cyo kutamenyekanisha cyangwa se guhisha amakuru yerekeranye n'umugambi wo kugambanira igihugu. Urukiko rutegeka ko afungwa by'agateganyo mu gihe iperereza rikomeje. Lukwago ni umwe mu banyamategeko bunganira Kizza Besigye nawe utavuga n'ubutegetsi buriho muri Uganda kandi n'abakurikirana ibyo byaha bifitanye isano no kugambanira igihugu. Abategetsi bavuga ko Lukwago afitanye isano n'urubanza rwa Besigye ariko yakanye ibyo arega ubwo yitabaga urukiko. Amakuru aturuka mu itangazamakuru bitandukanye avuga ko Lukwago yafashwe n'inzego z'umutekano tariki ya 15 imaze kugaragara imbere y'urukiko tariki ya 17. Ifatwa ryateye impaka n'ikorwa ry'itangazo rikomeye ry'abanyamategeko abarwanya ubutegetsi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu kubera abantu urubanza rwa Besigye ubushinjacyaha umushinja ko we nabo bareganwa umugambi wo gureka ubutegetsi bwa Uganda hakoreshejwe ingufu. Kubera abantu urubanza rwa Besigye ubushinjacyaha umushinja we nabo bareganwa umugambi wo gureka ubutegetsi bwa Uganda hakoreshejwe imbaraga hagati ya 2023 na 2024. Ibyo birego barabihakana. Imiryango ibiri y'abanyamategeko muri Afrika y'Iburasirazuba, Uganda Law Society na Law Society of Kenya, yamaganye ibyimaze iki kirego cyarezwe umunyamategeko Elias Lukwago. Bavuze ko ari ikirego gishobora kuba igitero ku mwuga w'ubwavoka no ku butabera. Nk'uko ayo mashyirahamwe bivuga, Lukwago ari umunyamategeko bakuru bunganira Kizza Besigye mu rubanza rw'ubugambanyi kandi kurega umwavoka kubera amakuru y'abaramenye mu kazi ke byo ngo bishobora gutera ubwoba abandi banyamategeko bakora imanza za politike. Perezida wa Uganda Law Society Isaac Semakade yavuze ko byari urugero rw'ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera mu guhohotera cyangwa se gucerikisha abarwanya ubutegetsi, asaba ko ibyo birego byahita bikurwaho. Ku ruhande rwa Kenya, Perezida wa Society of Kenya
Charles Kanjama yavuze ko abanyamategeko bagomba kunganira abakiriya babo nta bwoba bwo gukurikiranwa ibyaha kubera inshingano zabo z'umwuga. Yongeye ko uru rubanza rufite akamaro ku karere kose kuko rureba itsinda ry'abanyamategeko ririmo n'uwahoze ari minisitiri w'ubutabera wa Kenya Martha Karua. Ubushinjacyaha bwo muri Uganda buvuga ko hagati ya 2021 na 2024 Lukwago yarazi umugambi bivuga ko rurimo Kizza Besigye n'abandi ariko ntibamenyesha inzego zibishinzwe. Lukwago yahakanye ibyo birego avuga ko wantara abakiriya be kandi ku byarego bifitanye isano n'akazi ke k'ubwavoka asanzwe akora mu buryo bwagutse impaka ziriho si gusa ku byaha aregwa ahubwo ni ku kibazo cy'uburenganzira n'ubwisanzure bw'umunyamategeko bwo kubika amabanga y'umukiriya bushobora kuba bugarukira nawe inshingano zo gutanga amakuru ku byaha bikomeye zitangirira. Ibi byatumye umunyamategeko muri Kenya akaba n'umwe mu banyamategeko bunganira abandi mu nkiko Madame Martha Karua yandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Uganda n'intumwa nkuru ya leta y'icyo gihugu agaragaza impungenge zikomeye ku ifatwa rya Elias Lukwago n'ingaruka bishobora kugira ku butegetsi bwubahiriza amategeko. Mu ibaruwa Martha Karua yavuze ko gufata no gukurikirana Lukwago uri mu banyamategeko bunganira Kizza Besigye bishobora gutera ubwoba abanyamategeko bakora imanza za politike no guhungabanya ubwigenge bw'urwego rw'ubutabera. Yasabye ko inzego za leta zubahiriza amategeko uburenganzira bw'abaregwa n'ubwigenge bw'inkiko. Karua yanagaragaje impungenge ku ruhande rw'inzego z'umutekano mu bibazo byagombye gukemurwa binyuze mu nzira zisanzwe z'ubutabera. Yaburiye ko ibikorwa nk'ibi ngibi bishobora gutuma abantu batakariza icyizere ubutabera n'imikorere ya demokarasi. Iki kibazo cyaje gikurikira ifatwa rya Lukwago tariki ya 15 no kumushinja icyaha cyo kudahishura amakuru ku mugambi bwambanira igihugu. Lukwago yakanye ibyaregwa byose maze urukiko rumwohereza muri gereza y'agateganyo mu gihe urubanza rugikomeje. Mu rwego rwa politiki n'amategeko impaka zikomeje kwibanda ku bibazo bibiri by'ingenzi. Icya mbere no kwibaza ngo ese umunyamategeko ashobora gukurikiranwa amakuru amenya kubera akazi ko kunganira umukiriya. Icya kabiri ese ifatwa rya Lukwago rifitanye isano n'akazi ko kunganira Besigye no gukurikirana ibirego biregwa inzego za gisirikare. Ni ikibazo kiri gukurikiranwa cyane n'imiryango y'abanyamategeko muri Uganda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba kubera ingaruka gishobora kugira ku bwigenge bw'umwuga w'ubwavoka n'imikorere y'ubutabera. Umukuru w'abatavuga n'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko ya Uganda Joel Senyonyi yanenze imyitwarire General Muhoozi Kainerugaba nyuma y'ifatwa rya Me Elias Lukwago. Senyonyi yavuze ko niba General Muhoozi ashaka kwinjira muri politiki akwiye kuva mu gisirikare akinjira mu ruhando rwa politiki nk'abandi banyapolitiki bose. Yagaragaje impungenge ko ibikorwa n'amagambo bya Muhoozi bikomeje gutuma abantu bibaza ku bwigenge bw'inzego za leta n'ibarizwa ry'amategeko muri Uganda. Mu kiganiro n'itangazamakuru Senyonyi yanenze ifatwa rya Lukwago n'abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare. Yavuze ko ritera impungenge ku mutekano w'abatavuga n'ubutegetsi n'abanenga leta. Yanavuze ko abantu benshi bagiye baburirwa irengero cyangwa se bagatabwa muri yombi mu buryo budasobanutse, asaba inzego zifite inshingano zo kurinda amategeko kugira icyo zibikoraho. Yongeye kunenga abayobozi bamwe muri leta n'abadepite bavuga amagambo yo gushyigikira Muhoozi nubwo yaba kuri ibikorwa bivuga ko binyuranyije n'amategeko. Nk'uko Senyonyi abibona, nta muntu ushobora kumva afite umutekano usesuye niba amategeko atubahirizwa kimwe kuri bose. Ibaye mu gihe Muhoozi usanzwe uri umuhungu wa Perezida Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda amaze igihe avuga kugira uruhare rukomeye mu bibazo bya politiki y'igihugu. Mu bihe byashize yagiye agaragaza ibitekerezo bya politiki ku mugaragaro, ibintu byatumye mubibaza niba umusirikare mukuru akwiye gukomeza kugira uruhare muri politiki mu gihe akiri mu gisirikare.